Još jedna laž. Život Milice Veselinović jedna je od glavnih tema u najgledanijem reality u regionu od kako se ova zadrugarka uselila u Belu kuću. Zadrugarka uvek negira sve priče koje zadrugari iznose o njoj i sva saznanja do kojih su došli novinari. To često nervira i njenog dečka Mensura. On joj govori da je nemoguće da svi lažu, a da samo ona uvek govori istinu. Jedna od stvari u koje on najviše sumnja je njena izjava da nije pratila ranije sezone Zadruge i da nije znala ko je on pre ulaska u vezu sa njim. Naravno, portali su stigli do fotografije koje dokazuje da je Milica itekako pratila Zadrugu. Na slici se vidi kako pozira sa Kristinom Kijom Kockar, pevačicom i pobednicom Zadruge 1, koju je verovatno podržavala u prvoj sezoni.